ripoti ya ntunene lare Gembe North ni batigino gwabo nene nyuma ya kwithukirwa ni antu baraba kuga baragitangire intobia na kuthukangia nja yao buruba kiwa kabaratumini umwe kwiriga munda jujure agurite amwe nabo kuringana na mukuru mwene njeu Francis Ntoiti ne atenda kinyaga chunje kamwe kamunda jwawe nyuma ya kuringa ripoti gituke borithi kelale agage baba ni baramatukire ndio chonkoni ni bwetete na mbere. Nicholas Chabare na ripoti hija. Manto yanti akaita viata baka ya kuwa kaba ete kuiria nika mkuwa otoa eta Nemejetio ya mukuru Ntoiti orokuga ate na gutunywa amunda agwake kimbonene ni antu bakuga ate ibagurite amunda ojo nata muntu ompakora kento akala eta kwera wene munda akora wewe ngwa atendia kinyaga chunche no kanini kamunda agwake na atikumanya oyo akuga nagurite ikwagurite na no aguririte untu akuga barokire rukire kumwithira muji wake na kwanjiri otemanga intobia ke bayete kwiriga amunda oraba kuga ate ibagurite bankoro abo ne antu ba amba bayete baka bandiliche mundo kwa madieto na bobichine batekora kampeta kudiata okaba ndobona ngotora bati wa kuzangala ni muji kwa nuntu bakona ngoeta bate no baidia be ya yo alibo temanga into belemba yo kale ngokoro ya ni borije kamata na tota nuntu bobo kengara na te kompeka anto beyire tumo tutewisi toibwa anto beya tuba twithukira kinyaro geto toka itowokera ndibo nya batokirie twamberi kona anto bamberi twithukira no temanga into musie na kuthangalania nyumba bakiwa borite munda lakini mwana korora munda orite munda atekuonekana na nyamo ndi atekuonekana na batekonda tuthiata utaito cia baba ciongo tukumethe ina nya cietire riro twetera kwa askari twena askari bakamata into bira bokaria bio thirenge na ikingi bio bokaria bio alafu anto ibaurire bekona askari ogwende egwa yakiuga mwana otoro bamuji gwake bure gwatini ibariye mwanka twamba nabo kinyakotini nintobia ko bi mwamba na sababu balibo mujo ngoromba dirikari empolinchi bobo ya nontanto baba na manto atekubwa bankarie ndawa mbumbete ko nebo dirikari ontanto baiba tosieteretie na mwana kora munda yona mbere akanywake au arenda weka baba nthe kenda baba tamwambithie kuhusu munda yonto na kumenya wayo yayete nabuo na nyaruare ne wora baba noro we kenda baba tamwambithie ne wora kiongo kya baba ikekwendi endo ni ku askari batwekere ulinzi batwekere security tight ontanto boiba wora bakia alafu ngino kono musiba thangalaniti no mwanjire ne turi kumantunene Gembe North Betan Class Chaba